China da hauzik President Xi Jinping bu challenge piriba leader singda subli laksinli. Communist Party gi kunsuba Congress haibadi CCP gi meeting dagi leba ke hana gi President Hu Jintao bu namduna tanthokre. News agency Reuters na thadorakpa video amada Xi Jinping gi nakanda phamliba Hu Jintao bu guard anina chauki dagi thangat ki amadi escort tawduna meeting hall dagi mapanda pukhi. Hu Jintao Communist Party of China ki senior leader ni Xi Jinping ki 2013 da president oidringe mamangda Jintao chahi tara chupna China ki president oirami. Mahak 15 March 2003 dagi 14 March 2013 fawba president post asida lerami. Mahak na constitution gi matung inna tam ani mapung pharba matungda post asi thadokhi. Adubu masigi matungda mahak makhata na Communist Party ki meeting singda yauduna lagli. Prime Minister busu tanthoki close oiba leader singsu line thakide. News agency AP na masigi maramda news piri madudi Xi Jinping na China ki Prime Minister Li Keqiang busu party leadership tagi lokthokre. Mahak loinana top official ahum busu tanthoki. Hauzik leader mari asi amuk hanna Politburo gi member khallaroi. Communist Party of China CCP gi meeting gi aroiba numit haibadi 22 October da decision asi lawkhre. Jinping na Prime Minister loinana Shanghai Party ki chief Han Zheng, Party Advisory Head Wang Yang amadi National People's Congress ki chief Li Zhanshu busu party leadership tagi lokthokre. Li Zhanshu Jinping gi yamna naknaba leader ni haina longnei. Mahak ki mahutta Ding Juexiang, Chen Minero, Li Qiang amadi Hu Chunhua gi ming discuss tawnari. Makhoi marimak Communist Party gi leader singni. Jinping gi lifetime president oibagi lambi clear. Haukiba numit tare ni dagi Beijing da pangthораgliba Chinese Communist Party CCP gi high level meeting 22 October thangje numita loikhre. Meeting asida party constitution da amendment tawnaba ayaba pikre. Amendment asi China gi leader oina Xi Jinping gi leadership pu sangdo hanba yai. Meeting asida party gi members singna anoba central committee gi damak voting tawnakhi. Masida members chani manga gi manungda taramathoi nupi singni. Committee asi Politburo members singna selection tawi. Meeting loraba matungda central committee gi meeting tawi. Masida Politburo amadi standing committee gi members sing khali. Hauzik Xi Jinping bu lifetime China gi president oiduna leiba almost left raba matungda hauzik point marida masi khangminasi madudi Jinping na president oiduna leibana Bharat ki damak karamna danger oibage. Ahanbada Bharat China border da conflict hengalakpa yai. Bharat amadi China gi marakta kilometer lising mari dagi hena sangba border lei. Masida mafam kayada dispute leinari. Doklam amadi Galwan Valley gi dispute su masigi manungda leiri. Jinping na lifetime president oirabadi mahakpu unlimited power fangani. Fiba masida China border ga loinana line of control da mahaki power ulakpa yai. Masina Bharat ki security da danger oirakpa yai. Ani subada BRI amadi Pakistan ke corridor bu promote torpa yai. Jinping president oiringai matamda China ki Belt and Road Initiative haibadi BRI project hokhirami. Masigi matung inna One Belt One Road ki matengna China prithvi pumbagi lebak singbu samna hangadauri. Bharat ki yumlonaba lebak singda lambi asidagi Chinese military forces singi chathok chasinda araiba oigani. Aduga Jinping ki luching makhada China Pakistan economic corridor busu promote torakani. Masigi mayokta Bharat matam pumbada leiri. Ahum subada Bharat po maikai ahum dagi question anaba strategy. China gi loan na namtharaba Sri Lanka phattaba phibam da leiri. Hauzik China Sri Lanka gi Hanbantota port scenery. Handaktasu China gi spy ship ama mafam asida thengnaki. Aduga nakal amadana Pakistan bu China na makhata na logistical support piri. Masida modern weapon su yauri. Masigi straight target Bharat ni. Aduga Nepal dasu China BRI gi matengna mahaki interfere hengalagli. Masida Bharat ki maikai ahum dagi koisilakpagi akiba hengalagli. Mari subada Indo-Pacific amadi Indian Ocean da interfere. Indian Ocean da China naval intervention tauri loinana South China Sea da mahaki Japan, Vietnam, Philippines amadi Malaysia dagisu clash tawnari. Senkaku Island gi damak China gi Japan ga su hana dagi ariba conflict leiri. China island sing asida capture tawduna
फाइटर जेट अमदी मिसाइल डिप्लॉय तौबा पामली मसिना भारत की सिक्योरिटी बु चाउना डेंजर ओइरकप याय लोइनना पॉइंट मरीदा खंगमिनसी मदुदी करमना चाइना दा जिनपिंग की लार्जर देन लाइफ इमेज सेमली अहानबदा जिनपिंग की मायोक्ता स्टेटमेंट पीबदा पनिशमेंट ममांगी चही हाइबदी 2021 दा चाइना कम्युनिस्ट पार्टी CCP की कन्क्लेव तौखिरमी मसिदा हिस्टोरिक ओइबा रिजोल्यूशन लेटर सु इशू तौखिरमी प्रोपोजल क्या की मताइदा मीटिंग असिदा मरु ओइखिबो वाफम अदुदी जिनपिंग की मायोक्ता स्टेटमेंट पीबसिंगबु क्राइम की कैटेगरी दा चलहन की हाइबदी जिनपिंग की मायोक्ता वांगांगबसिंगबु पनिशमेंट की प्रोविजन थमकी अनीसुबदा टाम अनीदंग प्रेसिडेंट ओइबगी कंडीशन लोइसिन की जिनपिंग 2012 ता पावर दा लाकी महाकी ममांगदा प्रेसिडेंट ओइखिबा लीडर सिंह चही मंगा की टाम अनीरक नत्रगा चही 49 सुरकपदा रिटायर तौनई 2018 दा चाइना ना प्रेसिडेंट पोस्ट की दमक टाम अनी की कंपलसरी लोइसिनख्रे फिबम असिदा जिनपिंग लाइफ टाइम प्रेसिडेंट ओइबे याय जिनपिंग की अनीसुबा टाम 2023 दा लोइगदौरी अदुबु मसी लौनरी मदुदी महाक अहुमसुबा टाम दसु लेगनी अहुमसुबदा चाइना की ख्वाइदिगी पावरफुल लीडर ओइरी जिनपिंग सी जिनपिंग 2012 ता अहानबा ओइना चाइना की प्रेसिडेंट ओइना खनकी अहानबा टाम लोरबा मतुंगदा CCP की मीटिंग दा महाकपु अनिरक सुबो ओइना प्रेसिडेंट खनखिरमी प्रेसिडेंट की दमक टाम अनी की मतम लोरबा मतुंगदा जिनपिंग हौजिक माओ सेतुंग की मतुंगदा चाइना की ख्वाइदिगी पावरफुल ओइबा लीडर ओइख्रे मरी सुबदा जिनपिंग की आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन दा हापख्रे चाइना कम्युनिस्ट पार्टी CCP कांग्रेस ना जिनपिंग की दमक मैक्सिमम टाम अनिरक प्रेसिडेंट ओइबगी कंडीशन दी लौथोख्रे अदुग लोइनना महाक अनिरक सुबो ओइना पार्टी चीफ ओइनबसु खनख्रे अदुगा CCP ना महाकी आइडिया सिंगबुसु कॉन्स्टिट्यूशन दा हापननब डिसीजन सु लौखी सही चामगी इतिहास दा सुमनगी रिजोल्यूशन अनिरक जुलाई 1921 की मीटिंग दा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी CCP की फाउंडेशन थमकी चही चामगी इतिहास दा चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी सुबनगी रिजोल्यूशन अनी पुदुना लाखी अहानबदा 1945 ता अमदी अनीसुबदा 1981 दा रिजोल्यूशन सिंग असिगी मतेंगना माओ सेतुंग अमदी डेंग जियाओपिंग बु मखोई पावर हेंगरहनबदा मतेंग पांखी